kuvuga kuri papa Muziranenge. Mushakwaho narashitse nari nkiri muto cane, ariko nshike nsanga ari umukirisitu, aza asenga Imana. Shike mwacu nsanga nabo ari abakirisitu, twakaza turangiza kurya tugasenga twese hamwe tukabona kuja kuryama. Papa Muziranenge ata n'umunsi n'umwe twakoroganye ngo wenda ije gutanga raporo mbi kuri we, ngo erego nuku nguku bimeze. Twakoroganaga buke kuko twopfa k'igikombe, niko nobabwira. Ariko nukuri ndamushimiye ku minsi twabanye. Imana yo yari ibizi ko ari imyaka tuzobana. Ndamushimiye cane, twabanye neza no mwacu, turahuza twese. Abatuzi ruguru uko twari tumeze ruguru, n'uyu munsi niko tukimeze. Nari nihebye cane. Nariko ntekereza ubwo agiye adusize, wenda uko twari tubanye n'umuryango ntabwo ariko tuzakomeza kubana. Ariko n'uno munsi wa none bari bakundana na mukuru we na murumuna we. Papa Muziranenge yakaza aja mu kazi, mbere yo kugera mwacu nije buba hejuru, kabanza agaca mwa mukuru wiwe. Naje nuko nakaza nsohoka ngiye mu kazi, aho ngiye hose ntabwo nogezemo wanje ntabanje guca mwabo. N'uyu munsi niko bimeze. Hari abakaza baza no kunsura bakambura mu wanje, kubera ko abana ntibamenyereye kuba bonyine, bakamanuka bakaja mwa se wabo, naje nkabamanuka inyuma, sinicare mu nzu jenyine. Ndabashimiye ku buryo dukomeje kubana namwe. Imana yo mwijuru ibaheze umugisha. Papa Muziranenge yari umukirisitu, yakaza asenga. Kaza asenga cane. Nabimwigiyeho, naje nzakomeza nsenge. Yakaza asenga, hakaza ubwo ndango yibagirwa kuja kuryama, yasigaye muri salo yasenga. Ndabimushimiye cane nubwo atagihari. Papa Muziranenge yari akunda abana biwe. Hari ikintu abantu bazavuga, babona umuntu aragiye haruguru bakavuga ngo none wenda ngo bakoroganye wenda n'umugore cangwe wenda ibindi. Ariko Papa Muziranenge ata n'umunsi n'umwe twakoroganye, habe na bene uyu munsi umwe. Hari audio yasigiye patro yarayimpaye, yaramusezera. Naramubwiye ngo mbabarira yimpeze, yarayimpaye ndayitegera. Yaravuze ngo ta kindi kintu kinjanye ruguru, ngo ni ishaka.
ngo ni ishaka rinjanyeyo nta kindi kintu kinjanye. Ngo yagize ishaka riramurenga abura amahoro. Papa Muziranenge n'ubundi nta mahoro yari agifite muri iyi minsi yari agiye kugenda. Kaza yicara asezera, je nkabona ko burya yagiye mbere aragaruka, kama nibwira ko atosubirayo. Ariko akicara uwo bavugana wese kuri telefone akamubwira ngo tutahe. Ndamushimiye cyane, yabaye intwari, iby'abandi bananiwe iwe yarabikoze. Ndihanganisha bagenzi banje, cimpamwamba bariye mukaza hano. Kuri uno munsi ntabwo ari ukuvuga ngo ni umugabo wanje twatwibuka wenyine, nabanye uko turabibuka. Wenda abantu boja gutekereza wese umugabo wawe we yakoze iki kiruta ico abandi bakoze. Nta na kimwe, ni ukuri nta na kimwe yakoze kirenze ico aba ngaba bakoze. Ariko bose ko turabibuka kuri uno munsi. Mukomeze mwihangane, reka ndekere gutyo. Ikindi ca gatatu nari gukora, nabuze imbaraga ariko nagikoraga, ariko n'ubundi ndagikora. Nabyinaga, umugabo wanje kundaga kubyinira Imana no mu nzu, no mu nzu yakazashiramo igisirimba kuri televiziyo akabyina n'abana biwe. Hari umwe yakaza avuga ngo iwe ni igishagashaka, ngo bamushiriremo wenyine ngo abyine yitoze kubyina. Ndamushimiye, reka ndekere gutyo ntarambira abantu. Papa Muziranenge twabanye neza kandi nari mukunda, nari mukunda birenze, ariko simbimwereke cyane, kandi uko ni ukuri. Je nakoreraga mu caro cyane. Hari umunsi umwe twari tuje tuvuye mu caro tugenda impaka na mugenzi wanje aha ngaha, twari kumwe na mama Vyeyi, nimba byibuka, nimba ari hano, niwe waducira urubanza. Ndavuga ngo nje umugabo wanje niwe mwiza ku wacu, kubera urukundo namukundaga. Nawe aravuga ngo uwiwe niwe mwiza, tubijamwe impaka. Mama Vyeyi niwe wadukije, aravuga ngo wanje niwe mwiza. Murambabarira, no munsi niwe wa nyuma.
kujya atabuze ubona uwiwe ko ari mubi, uko njewe nyine nako mbona ari uwanje mwiza, kandi nyine barabihamije ko ari we mwiza, ariko ni ukuri ni ukubera urukundo nari mukunda. Papa Muziranenge ni ukuri yari umukirisitu. Sinzi mu bagiye ruguru ko hari uwundi muntu wazamukanye Bibiliya n'ifirimbi, simbizi, ariko umugabo wanje yarabizamukanye, yarabijanye, yajanye Bibiliya, yaragira Bibiliya ziwe zitatu, yasize zibiri ajana imwe, yajanye n'ifirimbi. Amaze kugenda paturo yarambwiye ngo nimurebere nimba hari ifirimbi yasize, ndayibura. Ariko mu gisirimba nabonye yari mu Minembwe yahurutse, nabonye yayivuza. Ndamushimiye, iminsi yakoreye Imana yari iyo ngiyo, yushije ikivi ciwe, hasigaye ni twebwe. Yemwe ndabashimiye mwese mwankoze ku mutima. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Murakoze. Ashimwe. Yesu ahimbazwe. Munyikirize kubera ko nishimye kubabona kuri uno munsi wa none. Ntabwo nari nzi ko bigenda gutya. Nari nzi ko haza abantu bake, ariko Imana yabikoze, mwaje, Imana yirarikiye, Imana ibaheze umugisha. Ndakora ibintu nka bitatu, nibyo nkora gusa. Ndashimira abantu cyane, nico nkora cyane, nico nkora. Ndabashimiye mwebwe mwese mwitanze mukaza kuri uno munsi wa none kwibuka umugabo wanje. Mwasize utuzi twanyu, ntabwo mwapagashije, kandi arico kitubeshejeho. Mwifunze muraza, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Mbere ndashimira abayumbe mwese, guhera ku bayumbe ba hano Kayore, n'abayumbe bo muri Horebu, mwese ndabashimiye cyane. Uzi ko ari umuyumbe wese wa hano Kayore, mwankoze ku mutima, mwankoze ku mutima, tubona uko mbabwira. Iki gikorwa wenda kiba kitarabaye kubera imbogamizi nyinshi cagize, ariko ndabashimiye mwebwe mwabivugiye hano, mukomeza kubizirikana. Kuba kuri uno munsi wa none byabaye, mwaje mwatumiye bano bantu bose, abayumbe ba Kayore bose, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndabizirikana. Ndabizirikana cyane. Ni ukuri mwese Imana ibaheze umugisha. Nari mbizi n'ubundi ko mwari mubanye neza, abayumbe ba hano Kayore ni jewe ubazi, kubera umugabo wanje.
umugabo wanje yagiraga ubuntu bwinshi kandi nta bintu birenze yagiraga, ariko abayumbe hakazaba ubwo baza batanambwiye ko baza, ngacumba ata n'imboga afite, ko ni ukuri. Ndibuka umunsi bagiye mu masengesho, nimba ari Lazaro simbizi, mu butayu baraje uwo munsi nije wabatekeye, arantelefona arambwira ngo umunsi tuzoza ejo uzaducumbire. Ni ukuri yakazabona akantu kose afite gatoya, habe n'ubwo ko bari gatoya, agakenera ngo asangire na bagenzi be babayeho. Uwo munsi nije wabatekeye kandi ntabwo bari bakeye. Abayumve mwese ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha, mwateguye kino gikorwa cyo kwibuka mugenzi wanyu, turabizirikana cyane. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Shimiye Horebu mwese, itorero ryacu ni ryiza kandi turarikunda. Kandi yarabakunda, ni ukuri yarakunda Horebu. Mwese ndabashimiye ku bikorwa mwakoze, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira abantu benshi bamfashije kuva nabura umutware wanje, mwanyitayeho. Nakunze Abanyamurenge ntobona uko mbabwira. Abantu barimo kwitandukanya n'Abanyamurenge bafite ikibazo, ariko jewe uzobambaza. Nafashijwe n'abantu batari bene wacu, nafashijwe n'abantu batari abasegege, nafashijwe n'abantu batari abadahugwa. Nubwo nabo bakoze, simvuze ngo tibakoze, munyumve mwarakoze pe, ariko nafashijwe n'abantu ntazi, nishuriwe inzu n'abantu ntazi, birantangaza kandi birantungura. Ndabashimiye. Hari abari hanze simbazi no kugeza n'uyu munsi, mpagaze hano. Ntabwo mbazi. Namwe mwese watanze n'igiceri c'icumi kugira ngo amfashe, Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Shimiye umuryango wacu w'abasegege, mwakoze ibintu byinshi byiza, twarabashimiye n'ubundi dukomeje kubashimira. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Habe nubwo tutobashimira, ni inshingano zanyu, mwumve ko mbashimiye. Shimiye bene wacu aho mvuka, bakoze ibintu byiza kandi byinshi, ndabizirikana. Uyu musaza wanje niwe wabonetse aha ngaha, abandi bose tabahari. Ababyeyi banje tibahari n'abasaza banje bose tabahari, ariko ndagutumye babwire ko nabashimiye. Ibyo mwakoze ni byinshi. Nzangeraga idurayi niho abasaza banje baba, baramukazi banje barankunda, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ubwo bari aha ngaha ngo nibwo nobavuga. Nabo mwacaho nshatswe barabizi ko bankunda. Nzanjaga idurayi bagahambira kunyarura imboga batetse. Ndabashimiye. Ibyo mwakoze ni byinshi kuri twe, n'ubundi muracakomeje kubikora. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha.
ndabashimiye mwebwe mwese nabivuze uwagize ico akora kugira ngo abana banje bige kuri uno munsi wa none kuva umunsi papa Muziranenge ava hano ataranitaba n'Imana kuva umunsi ava hano agenda ntabwo birukanye abana banje kw'ishuri n'uyu munsi umwe n'abo duturanye barabizi ntabwo babirukanye twarariye mwaratugaburiye mwatwishyuriye amazu Imana yo mw'ijuru ibaheze umugisha ubu nyine turasa neza kubera mwebwe ikindi nkora